Hello guys, video thang ang galaw le leta. Tuntum kan video tur hi haircut thau kha. Kami video masa ka graduated bob cut kha. Kha hai modela hai kan nu hi kan manga eknes hi. Hai asamani ta ni graduated bob kha kan tilenga tuntum hi sam original hera mo. Mishing pa ngai sama, mishing sama. Damya hang kan tita ai thim lo me thia chu. Mishing pa ngai karon tianga hi kan nu samani ta ki tira before photo le video ve kilo en tawla before asam kami graduated bob cut ma asam lamdang before and after hain no en chin do nga adang lam na to point sianga chon dami le sam original kat dan de podang lama ti dan de podang lam ani uluk tak khan lo thirula kan gai nan chungai renga nga chon kiki kan nu sam kha tiam section kan chen sanga ga diagonal front khang kan langa 45 degree kan cut pop mai don ni ka ti khamo chu 45 degree ni jon tlem kan choi kang de wang 0 degree khan choi kan ngai lowa chuan ti section kan chen vela a hu in hair wash kha a zo chia chon a hu in kan kan don ni chon hi hin ta profile section chuan diagonal front in kan langa ki a angin alang dona a line bok pokan bok ta hi a in a anung zong atang alang chon an lan dan chun ki e angin alang ta ni gi le lang ka then lenga e angin alang ang ka tiam mi diagonal front kan ta kan clip anga chuan kan don te a guideline du hatian i adu chen kha ka phutanga dar chen dar si khana dua kha tlema sei do lek bop angin malam sei yang khan ma nunglam toy nunglam mi dar si thau si khana dua chu a guideline tour profile section chite kan siamanga one len kan photang one len kha alen ase zong kha kan kat photanga ki profile section vertical in kan la one len kan kat phot don ni dar si tho si khana dua chon hen kan straight katanga 0 degree in one len kan siam photanga chumi zwa diagonal front in 45 degree in bob kat kha kan create don ani chu okay atira one len ka siam phota ki guideline ka cher heta I kat kut khang ka cher heto wa han choi kang maila ason thero chong lawa kha shet tur ne ki straight in ka kata chuan straight kan kat zo chuan one len kan kat zo chuan a guideline tur kan siam lenga khami diagonal front na kan kat chunjum vector kan kat chua vector kha kan siam le don ani graduate bo pahian guideline na hian ki a guideline tur kan chen sang phota ki 45 degree in ki a on dan ki 45 degree ne ki ha kan katta chuan ka chen sanga le lam kha 45 degree in a angin kala diagonal front in ka kat lea thian amil zel hang ka kat ani khami guideline kan nei to sa wang khan chon le lam po chite thau chung kan katanga chon kan kat zwa section da nga kan kai lenga ki alan dang hian malam sei nung lam to yang khan na langanga da si khan adu wang khan kan kat to lutuk lawane chon bob kat hi ulukang hai emma practice na satangaya original sama phechun ashet mani kat dik lo lai khamo chuvain practice na satangaya a section ahan de profile section ni chen sanga dule radially ni da sanga chuan one len kat turan dule one len kat ni siam photanga a shape vel khamo chuan chumja guideline ni siamanga chuan diagonal front in start don ki kala a line char section bo a angin ala kala ha diagonal front kan ta a anga kala himo chon ki lelam kala lea thang kat le ta chon mi a hu lai ka kat zo nga kan blow dry don ni kan tiro ve kanga chon blow dry round brushing kan tingil ve kanga chumi zo finishing ka texturizing ha kan chan don ni acha zo ha kan pai fai don ni tiang ka kat le ta ki chung lama toy zel ton hoi lama seya ama lam sei idu chuan kitia diagonal front katanga ani malam fual nung lam toy ang chi kam graduate tot bob kha chuan in se thuk to do na damia ka kat pokha in hi all sam lek tonga hemin en phejon all sam le wal don ani chuan ka video hi trying to chun like la share bokola sap lo ta han mi lo sak ramula chon ti khan ki mi re he kan kat zo khan achung section mo he kan kat lenga
kat yang ang zel kan kami diagonal front 45 degree kan ikat zel anga chon uluk takin a guideline mil chi che hanin kadanga chuan haircut chu dikanga chon chumi zo blow dry ka tikha chon he kan kat lenga tikhian ki ai kat chung rei ve a chuwangin ni ha pe tenga ya do thei tenga ya bob ka thi chu har a kat chung hi darkar khat tenga ve ni tine ne turatama uluk taka 45 degree alaka guideline melakat kha ani bokta chon no practice ula tihan hami video en chunga in thian te samay mo damia mo no practice kan photo in lo upload don nia chon hei amalam part aside lampang part kami radial section area kha kan khoi tonga ki tikhian a line anga athen samle top mai tur ni ki hetia a anga chukla khamo diagonal front kha heta chel theja tur anga zawh kham a line in then sang lenga chuan kat le mai don ni tihan asai ki zonga tihian anung long hi thiang kala kakat towa omlawa chuan khimi area hi kala lenga tihian 45 degree in tlem dule kati niam dewanga onmalam ler kha du vaklo bok nem tlem kati niamanga ki 45 degree in chuan asai hi thian katan mai don ni thian ka tananga chuan dang ka check lenga asai zol lo mem thian ka tan lenga chuan achunga mi hi kati zo lo longa thian lelama mi po thian last na ni towa last section na ni towa ki chuan tunami ang che hang ka thren sang lenga chuan asai zo kha kakat le dona ni thian mo thian ka katanga ke endik anga chuan sei zo lo om chong kat lenga om to lo chuan kan blow dry ang tlem kan check lea tikhian lowa sei zol chuang thian kan endik lea tlema po om to lo ani alo mem om tlem lo ma kan tan lenga chuan sei zol kan zong ma thian finishing alan ni lawa hi chuan kan blow dry don ta ti hian ka blast dry photanga ka tiraw photanga mi a hu zol khamo I round brush tel lawin ka blast dry photanga tiang ka tiraw phot don ni whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be. tihian I round brush nen ka straight blow dry anga chuan tlem ka tikum hretanga morlam khamo chuan khimi ka section ka then ho te chi hi ka straight blow ra nga chuan ka kat le don nei finishing ka don a cha zol pui kha ka pai don ani texturizing kan ta chu ka texturizing don ni tihan ka straight blow ra phadang tikhian I vertical section in ka ken thei ang tok vela cha khan I ka texturizing anga tikhian I angor se aro nui chun hai straight blow right to nui chun tlem ai inchin lo tlem sei zol te omle thina hi kan check lea ka kat le thok ta chuan a hu lai le aro nuwa samtani nang lo ka ti to khamo chuan ikhan vertical section in ki acha zol pui ki texturizing kani dona I kimi ki karin kwal lai area hote hi ka pai don ani katira hilo enula ti hian ki point cutting kan dita ki texturizing kan de bokta acha zol ki kan pai anga chong kan timam don ani mo nal dewin kan chua kan tumang hian chon in lo enzel don nia but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it
I swear I'll follow you no matter where. Think it better when I swear follow you no matter where. Think it better when I swear follow you no matter where. Whispered promises straight to my Ole tihan an noi me kan zoa achunga mi section lom khi kam blow dry le don ni hian straight blow dry ka tilenga ka straight blow dry zo khan apani ni hi ka straight blow dry photanga ngil do ka blow dry anga chuang ka pot kumanga chuan texture jing ha kan tile don ne. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better when I swear follow you no matter where. Think it better when I swear follow you no matter where. Down in empty streets looking for joy. I don't wanna admit I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Cause I don't wanna behave like the one to flee, like the one to leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned to listen? Sorry, I will never be even in your dreams and what you wanna see. Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight. Tihan blow dry ha ka zoa I ama ka texture jing ka tiang che khan ka tilenga I ki anwai lam sei zol pui kha ka tan lenga chon chum zo vertical section ka lenga acha zol pui kha I point ka tin texture jing ka tile don ni tuna ka tiang hian ki hian acha zol pui ha ka payanga chuan ki asei te oma then mo kha finishing ani ta hi finishing kan ta chon texturizing pok ani ta hi poi mai ma bob ka hi ngai ve ka hi ti thai pe chuan samkat khamoi le du ani chuna no en liang Tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. chon di khan I amalam che kha blow dry ngai to amalam hi ti hiang ka blow dry lenga nil takin straight tawin ka blow dry nga chon amalama tlem ka pot kumbo ka kemi round brush tel khian kum do lekin ka siamanga chuan ka blow dry zo veka texturizing ka kan tile don ni chuan tuna ilo en leng blow dry hi Me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah.
come to you. Oleh tihan blorai kan zawa tihan texturizing turki kimi radial part le side part kini to maya chuan kan check le vekanga kan ending le vekanga sei jok te me mo tle ma sei deuh te mem tiha kan enanga chuan texturizing ha kan tilenga soften en po kan te amora kimi cha deuh ki vertical section kan langa chuan amor cha deuh ki kan payanga sei zolo po kan payanga chuan a face framing hi kan siam ngal don ne malam a face frame te hi malam toi te om biga hi kan siam dik ngalanga ale lam ne nei chenem de ha kan check ngal don ne chuan le lam po ki texturizing kan tia sei big to man de ha kan en lea kan kat lea chuan kan han thol le thok ka malam amor cha de ha kan han pai de thok nga te kian texturizing kan bei lenga texturizing thatna chu cha lu tuk kha alam mam veka chuan amalam ki te min in chen lawa ka siam tha chuan amalam po tle min ka texturizing anga chuan tikhian tle min ka thol lewanga chung ki chuan a soft nan dewanga anal du borunga amam don ani chuan anung lam khi poimo ki tle ma mor sei shet le sei toy te oma sei te om du te hi kan finishing lok thok thonga alen ki hang kan pai thok anga mor sei du le involve ram la ho kan siam thalenga chuan haircut chu a zawh tina ni maya chuan a final look kan end don ani chuan tlem te hei sei du lek te lo om thina finishing la zawh lo do lek tem thi kan te le thok ka chuan tuna final look kan end book anga ain me lo comment na han lo en sak ula chuan nal inti zong te ni comment na kan lo comment sak ula chuan nalinti chuan thani chuan khongai like le subscribe le share te kha milo ti sak ula chuan lo practice na sa ula khi heng kan thlek tira khi asir zong ami hi tlema seido ama kan pai don chun hian kan thlek tir thinta kan pai chuan le lampo te che hian kan tilea kan endik vela seido te omemo chuan kan check thok ani chuan hian haircut chu azau ani tamaya chuan a style ki tlemin kan skasti dang lam hrit dona ki haircut chu azau ta bob cut chu graduate bob chu amalam ki tlemin kan tikiranga kan tikir tia han tlemin kan tikoi chinanga ain me ti te kalana hian hung lam dan chun ta ni chuan ki hian ne amalam ki tlemin ki kan hetlama kan then tira asir zoi ni chingan amalam kha alaya kan then tir ta hei asir zoin ka du te asir zoin kan then saka bloda in tlem ka tikirani ain me lawem ti kha comment na han lo soi bokula kha jong khan ta tum her ka chu thain ti chon khong ai mino like sak le don nia bye bye vek